Yuri Mami Excel, Mbak Yiyi, Kak Arifan, Mas Angga Jiboy, Aku Mamai Angga, Wong Sekorin, Nok Puji, Aku Kang Sakti, Minangka sedulur saking penganyangan. Kanggo Aku Yayu Dayi, Yen Kelingan, Nok Ina, Kanggo Mamah Kadem Permanawati, Dede Safa, bisa nih. Li pernah sun bayangkeun yen sampean bakal tegel. Kanggo Wong Sekorin, Natiku ayo man, sambung man. sing wis 6 taun segenap. Toba. Kanggo Mamai Angga, Tim Asmu Kanggo Mamai Lesa, Aye Lesa, Nok Lesa, sebenarnya Taiwan Kanggo Nok Apsapa, berarti langka artine disambung mau sekoripe. semakin perhatiane kabeh cuma pura-pura Wong Sekorin, cuma bebodoni Wong Sekorin saya. kula. Sungguh ora Kanggo Kang disangka Sakim, Minangka sedulur derek. NS Project Kanggo tim Dapluk, apa Mbak? Anaknya Bapak Komar, anaknya Bapak Komar, Mbak Yuri, anaknya Bapak Mami Komar, Excel. anaknya Bapak Komar. Siapa Mbak Mbak Yu? apa aja ini bos kapling bos kapling Paneka. bos kapling bos Vanessa, kapling Mamai bos Vanessa, kapling Bos Korea, Mamai Vanessa, Mamai Vanessa, Mamai Vanessa, Mamai Vanessa. panas rengenge Wahyu Sayur, Wahyu Sayur, panas Wahyu atine Sayur, gula Wahyu Sayur, panas Wahyu Sayur, kebakar Wahyu Sayur. cemburu Siapa Bos? nyawang sampean Mimi Amar, Mimi Amar, Mimi Amar. dilanjut bos Mimi kapling bos kapling bos kapling bos kapling Mimi Amar. bos kapling bos kapling Mamai Talenta Wong Korea. bos Maleska, kapling Maleska, Bos Korea, Wong Maleska, Bos Sukari Korea, rasane kaya Bos Korea, Maleska, Mamai wong Maleska. suka mung bisa Disambung manis sayang. nangisi Anaknya Bapak Komar, anaknya Bapak Komar, anaknya Bapak Komar, anaknya Bapak Komar. wong pekandangan Korip, Mama Eleni, wong pekandangan Masa Korea. berarti langka Masa Korea. artine Siapa, selama kian perhatiane Bos Kapling, kabeh Bos cuma Kapling, Bos Kapling, pura-pura Bos Kapling, Bos cuma Kapling, bebodoni kula Wong Sekorit, Wong ora Sekorit, disangka Wong Sekorit, Wong Kandangan, Bel Audio Wong Pekandangan, tim bocah mengo Mame Neni, Wong Pekandangan, Mame Neni. Nokmel sing ana ning Taiwan Wahyu Sayur sing duwe Wahyu Sayur Wahyu Kanggo Sayur Mame Wahyu Mariska, Sayur Bos Wahyu Korea. Sayur Wahyu Sayur Vanessa, terus Mame Wahyu Vanessa, Sayur Mame Wahyu Vanessa, Sayur Mame Vanessa, Wong Skor, Wong Korea, Bos Korea. Siapa Mame? Mimi Amar, panas Mimi Amar, rengenge Mimi Amar. ketika luwih panas atine kula panas kebakar cemburu anaknya, siapa kan nama? nyawang sampai Bapak Komar, anaknya Bapak Komar, nah Bapak Komar, anak Bapak Komar. Dai Akira Ayo Ma, Wong Sekorit Dai maning, Ulfa Wong Sekorit maning, Adiki anak lanang Korip. sing larangan desa Mokoring, rasane Bos kaya Kapling, Bos Kapling, diiris Bos batin Kapling, sun Bos Kapling, cuma Bos Kapling, nangis Bos Kapling, nangisi Bos Kapling. pengkhianatan Wong Sekorit katon jelas Wong Sekorit, Wong Sekorit, Wong Sekorit, Wong Pekandangan, Wong Pekandangan. berarti langka Pekandangan. artine selama kian Anaknya Bapak Amar. perhatiane Anaknya Bapak kabeh Amar. cuma Anaknya Bapak Amar. pura-pura Anaknya Bapak Amar. cuma Bapak bebodoni kula tim Desa Asma maning nih. Bari sayur, bos sayur, bos kapling ini
bos kapling selama kian perhatiane kabeh cuma pura-pura Bos Korea. cuma bebodoniku